የዛሬው ቪዲዮ የፋሲካ እንግሊዘኛ ላይ ፎከስ ያደርጋል። ፋሲካ ምንድነው በእንግሊዘኛ? ፋሲካ ስንል it's Easter የክርስቶስ ትንሣኤ resurrection of Christ ማለት ነው። resurrection እዚህ ጋር ፊደሉ ኤስ ቢሆንም ግን የዝ ድምጽ ነው ያለው። ጉሮሯችሁ ላይ ቫይብሬሽን ሊኖር ይገባል ፕሮናውንስ ስታደርጉ። resurrection of Jesus Christ, Passover. Okay, they are related but there is a subtle difference. Passover መሻገር ወይም መዳን ማለፍ። ለምሳሌ ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷልና የሚለው በእንግሊዝኛ እንዴት ነው የምትሉት? How do you say that in English? For Christ our Passover lamb has been sacrificed. For Christ our Passover lamb has been sacrificed. For Christ our Passover lamb has been sacrificed. ትላላችሁ Passover lamb። እዚህ ጋር ላም የሚለው ብ አትነበብም። B is silent. ላም ለምን አስፈለገ ክርስቶስ እንደዛ በሞቱ? What happened? It's because of this dangerous thing. ኃጢአት ይባላል። ሶ በእንግሊዝኛ ኃጢአት እንዴት ነው የምትሉት? It's what? sin. Okay? sin. ይሄ ሲን ብሎ ቫውል ድምፁ በጣም ረጅም አይደለም። ምክንያቱም it's been seen ታይቷል ከሚለው ጋር አንድ አይነት ይሆናል በጣም ካረዘመን። sin ኃጢአት ነው ይሄን ሁሉ ችግር የፈጠረው ማለት ነው። ኃጢአት ማለት ከእግዚአብሔር ሐሳብ ወጣ ያለ ነገር ማድረግ ማለት ነው። ዓላማ መሳት። ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋል የእግዚአብሔርም ክብር ጎሏቸዋል ስትሉ በእንግሊዝኛ እንዴት ነው የምትሉት? ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋል የእግዚአብሔርም ክብር ጎሏቸዋል ስትሉ በእንግሊዝኛ እንዴት ትላላችሁ? For all have sinned and fall short of the glory of God ትላላችሁ። For all have sinned and fall short of the glory of God. For all have sinned and fall short of the glory of God. በኃጢአት ወደቁ ከዛ ምን ነው ሲባል የኃጢአት ደመወዝ ሞት ነው ስትሉ ምን ትላላችሁ? የኃጢአት ደመወዝ ሞት ነው። How do you say that in English? The wages of sin is death ትላላችሁ። The wages of sin is death. The wages of sin is death. ትላላችሁ። Beautiful. እንቀጥል። Have you been enjoying so far? Like, share, please like and share. ስለዚህ ደም ሳይፈስ ስርየት የለም እንዴት ነው የምትሉት? ደም ሳይፈስ ስርየት የለም ለማለት እንዴት ነው የምትሉት በእንግሊዝኛ? Without the shedding of blood there is no remission of sin ትላላችሁ። Without shedding of blood there is no remission of sin. Without shedding of blood there is no remission of sin. ኢየሱስ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ እግዚአብሔር በግ ስትሉ ምን ትላላችሁ? ኢየሱስ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ እግዚአብሔር በግ ስትሉ ምን ትላላችሁ? Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world ትላላችሁ። Here we go. Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Beautiful. እንቀጥል። ከዛስ ኢየሱስ ኃጢአት አልነበረበትም ስትሉ ምን ትላላችሁ? ራሱ ኃጢአት ያለ ሰው የሌላውን ሰው ኃጢአት መውሰድ አይችልም። በእንግሊዝኛ ምን ትላላችሁ? Jesus was sinless. Jesus was sinless. He was perfect. Jesus was sinless. He committed no sin. He was innocent, man. He was blameless. He was there for us. ኢየሱስ የሰዎችን ኃጢአት ሁሉ ተሸከመ ለማለት ምን ትላላችሁ? ኢየሱስ የሰዎችን ኃጢአት ሁሉ ተሸከመ። Jesus carried on himself the sins of all humankind. Jesus carried on himself the sins of all humankind. Jesus carried our sin to the cross. Jesus carried our sin. What I love at this. Here we go. ኢየሱስ በመስቀል ላይ ተሰቀለ ስትሉ በእንግሊዝኛ ምን ትላላችሁ? Jesus was crucified on the cross. 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 Excellent. Then ኢየሱስ ስለ ሰዎች ኃጢአት ሞተ ስትሉ ምን ትላላችሁ በእንግሊዝኛ? How do you say that in English? Jesus died for the sins of humankind. Jesus died for the sins of humankind. Jesus died for your sins. He died to pay for our sins. Okay, ከሞተ በኋላ እንግዲህ ቀጥሎ ያለው መቀበር ነው obviously. So ኢየሱስ በአዲስ መቃብር ተቀበረ ስትሉ ምን ትላላችሁ በእንግሊዝኛ? How do you say that in English? Jesus was buried in a new tomb. እዚህ ጋር ቱምብ አንልም። B is silent. Jesus was buried in a new tomb. Jesus was buried in a new tomb. እንቀጥል. Let's proceed. ኢየሱስ በሶስተኛው ቀን ከሙታን ተነሳ. Here we go. Come on. Hallelujah. Jesus rose from the dead on the third day. And Jesus rose from the dead on the third day. What a magnificent scene is this. Jesus rose from the dead on the third day. And Jesus rose from the dead. Then የኢየሱስ መቃብር ባዶ ነው። Wow. What a beautiful news is that. So the tomb of Jesus is empty ማለት ትችላላችሁ። Jesus' tomb was empty. You might also use was or is. Both are perfect. የዛኔም ባዶ ነው አሁንም ባዶ ነው። If you're interested, you may go there and check. It's right there in Jerusalem. Lord,
I want to see that. Give me a chance, Lord. I trust in you. Jesus' tomb is empty. Jesus has no grave. The tomb was empty. Empty. ይሄ ኢምፒቲ ፒ አትነበብም እዛ ጋር empty. Empty. Excellent. ኢየሱስ ከሞት ከተነሳ በኋላ ለብዙ ሰዎች ታየ ስትል በእንግሊዝኛ እንዴት ትላል? After his resurrection, Jesus was seen by lots of people. After his resurrection, Jesus was seen by lots of people. It was really genuine. They weren't making that up. ኢየሱስ ወደ ሰማይ አረገ ስትሉ ምን ትላላችሁ? ኦኬ ከሞት ተነሳ ለብዙ ሰዎች ታየ ዘን የቀረው ማረግ ወደ ላይ Jesus ascended unto heaven. He was taken up in glory unto heaven. He was ascended unto heaven ትላላችሁ። ኢየሱስ በአብ ፊት አሁን ስለ አማኞች እየታየ ነው ስትሉ ምን ትላላችሁ? ኢየሱስ በአብ ፊት ስለ አማኞች አሁን እየታየ ነው right now ስትሉ ምን ትላላችሁ? Jesus is being seen for believers before God right now. Jesus is being seen on behalf of believers before God right now. Meaning he's interceding, obviously. Come on, man, you're not going to write that off. It's already written. If you check the book of Hebrews chapter 9 verse 24, it's crystal clear right there. No lies at all, man. You may go there and check. Eternal life, it's secured. It's already been taken care of. That's really beautiful. So, ኢየሱስ በክብር ተመልሶ ይመጣል። What a beautiful news is that. ኢየሱስ በክብር ተመልሶ ይመጣል ስትሉ በእንግሊዝኛ ምን ትላላችሁ? Jesus will return in glory. He will return. Definitely, he will return. I can't wait, Lord. I can't wait, Lord. Maranatha. Christians, if you're interested, go there and type Maranatha in the comment section. If you're interested, go there and write Maranatha. Okay? ኢየሱስ በክብር ተመልሶ ይመጣል ስትሉ ምን ትላላችሁ? Jesus will return in glory. ይሄ ሁሉ ታዲያ why is all this happening? It's out of love. ስለዚህ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ስትል በእንግሊዝኛ እንዴት ትላለህ? God is love. God is love ትላለህ። God is love. God is love. Look at that. God is love. ታዲያ ይሄን ሁሉ ያደረገው ኢየሱስ ግን ማን ነው? ወደ ማንነቱ ስንመጣ የመጀመሪያው ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ስትል በእንግሊዝኛ ምን ትላለህ? Jesus is the son of God. 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 ኢየሱስ አብርሃም ሳይወለድ እኔ ነኝ ያለው ነው ስትል በእንግሊዝኛ እንዴት ትላለህ? Jesus is the one who said before Abraham was I am. Before Abraham was born, I am. What a beautiful expression is that. Man, እኔ እናንተ እዚህ ጋር I am እኔ ነኝ ምናምን እንደምንለው አይደለም። ይሄ huge difference right there. I am is ያለና የሚኖር ነው። ያለ ብለን ስንል past and present የሚኖር in the future ሶስቱንም የታይም ፍሬም ያካታል። እዚህ ጋር ያለና የሚኖር I am. ኦኬ ሲምፕሊ ማለት እውነት ነው ፍጹም ሰው ነው ኢየሱስ ክርስቶስ። ግን ሰው ብቻ ቢሆን ይሄን ቃል እንዴት ሊናገር ይችላል? ትንሽዬ ለማሰብ እስቲ ጊዜ እንውሰድ። Let's ask ourselves please. If he was just a mere human, how dare he say that? ተመልከቱ። አብርሃም ሳይወለድ እኔ ነኝ ነበርኩም አይደለም ያለው። አብርሃም ሳይወለድ እኔ ነኝ። እዚህ ጋር እኔ ነኝ የሚለው ያለና የሚኖር ነው ትርጉሙ። አምላክ ማለት ነው። 50 ዓመት ያልሞላ ብሎ ያሉት እኮ ትክክል ነው በሰውኛ እይታ። አይሞላውም የዛኔ 33 ዓመት ተኩል ነው ከዚህ ምድር አድርጎ የሄደው። ስለዚህ አብርሃም ሳይወለድ እኔ ነኝ ሲል እኔ ነኝ የሚለውን ከዘጸአት ነው ኮት ያደረገው። እኔ ነኝ የእግዚአብሔር ስም ነው። ያለና የሚኖር ማለት ነው ትርጉሙ። ስለዚህ Jesus said I am. ኢየሱስ የመጀመሪያውና የመጨረሻው ነው ስትሉ በእንግሊዝኛ ምን ትላላችሁ? Jesus is the first and the last. Jesus is the first and the last. Jesus is the first and the last. The first and the last. ትላላችሁ። እዚሁ ጋር አንድ ነገር አሳያችኋለሁ። article the ሚለውን ታውቃላችሁ? the the ይሄ እንደ the እና እንደ the ይነበባል። ስለዚህ መች ነው እንደዚህ የሚሆነው? ከዛ በኋላ የሚመጣው ወርድ የመጀመሪያው ሌተር ቫወል ከሆነ the ይሆናል። ኮንሶናንት ሌተር ከሆነ ግን the ነው የሚሆነው። እዚህ ምን አያችሁ? ለምሳሌ Jesus is the first and the last። እዚህ ጋር the first and the last አንልም። the first and the last ለምን? ቀጥሎ ያለው ወርድ የመጀመሪያው ሌተር f ነው፣ ኮንሶናንት ሌተር ነው፣ ቫወል አይደለም። ስለዚህ the first አየው ምንለው the first. Jesus Christ is what? the first and the last። እንቀጥል። እዚህ ጋር ኢየሱስ አልፋና ኦሜጋ ነው ስትሉ ምን ትላላችሁ በእንግሊዝኛ? how do you say that in English? Jesus is the alpha and the omega. The alpha, the omega, and the alpha, the omega. ተመልከቱ። እዚህ ጋር ደግሞ አያችሁ the ነው የሚሆነው። የሚለው the ይሆናል። Jesus is the alpha and the omega. the alpha and the omega አንልም። the ሚል አይመጣም እዚህ ጋር ምክንያት ሁለቱም ጋር ቫወል ሌተር ነው የተከተለው። ቫወል ሌተር ነው ተከትሎ የመጣው ከዘ ኦኬ THEን ተከትሎ የመጣው ቫወል ሌተር ነው ሁለቱም ጋር። ስለዚህ Jesus is the alpha and the omega.
የቀደሙን አትርሱ። the first and the last እንል then ያልነው the አላልንም። የመጀመሪያና የመጨረሻ ነው the first and the last አልፋና ኦሜጋ ነው the alpha and the omega. So Jesus Christ is the alpha and the omega. Let's proceed. ኢየሱስ ጅማሬና ፍጻሜ ነው ስትሉ ምን ትላላችሁ? Here we go. Jesus is the beginning and the end. Jesus is the beginning and the end. The beginning and the end. Jesus is the beginning. The ሳይሆን the beginning. ከዛስ the end. The end ሳይሆን the end. So Jesus is the beginning and the end. ኢየሱስ ጅማሬና ፍጻሜ ነው ስትሉ በእንግሊዝኛ ምን ትላላችሁ? Jesus is what? The beginning and the end. The first and the last. The alpha and the omega. The first and the last, and the alpha, the omega, the beginning, the end. Mighty God, as it is mentioned in the book of Isaiah, chapter 9, verse 6. Mighty God, the Prince of Peace. Wow, what a God is this. What a God is this. Here we go. So ኢየሱስ ከሞት ተነስቷል ስትሉ ሲንሴቴስ ኢስተር መድገም ፈለግኩኝ። ኢየሱስ ከሞት ተነስቷል ስትሉ በእንግሊዝኛ ምን ትላላችሁ? Jesus rose from the dead. Jesus rose from the dead. Excellent. So he is risen for sure. If you want to check the tomb, you may go there and check. It's right there in Jerusalem, man. መላእክቱ እንደተናገሩት ማለት ነው። ኦኬ ሕያውን ከሙታን መካከል ስለምን ትፈልጋላችሁ? ተነስቷል እንጂ በዚህ የለም ማለት። What are you looking for? The living among the dead. He is risen. He is not here. Come on, man. የኢየሱስ ከሞት መነሳት አማኞችም እንደሚነሱ ማረጋገጫ ነው። How do you say that in English? የኢየሱስ ከሞት መነሳት አማኞችም እንደሚነሱ ማረጋገጫ ነው። Jesus' resurrection assures believers' resurrection at the end. Jesus' resurrection assures believers' resurrection at the end. He did it all for us. It's a substitutionary sacrificial activity on the cross. Don't get fooled. He did it all for us. በራሱ ሲንለስ ከሆነ he did it on my behalf. He did it on your behalf. Wait a minute, man. Let's think about it. I don't ignore this reality. It's kind of beautiful, by the way. I really like it. ይህን ሁሉ ያደረገው ታዲያ ኢየሱስ ማን? ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው ስትሉ በእንግሊዝኛ እንዴት ትላላችሁ? Jesus is Lord. Jesus is Lord. Indeed he is. ተራ ሰው ቢሆን ይህንን ሊያደርግ አይችልም። Jesus is Lord. Jesus is Lord. Get with the program. Jesus is Lord. Jesus had already foretold that he would rise from the dead and he did it. How can this be any simpler? Jesus is indeed Lord. Jesus is Lord. ስለዚህ ሎርድ ደግሞ ከሆነ ምን ማድረግ ይችላል? ኢየሱስ ያድናል ስትሉ ምን ትላላችሁ በእንግሊዝኛ? ስለዚህም ኢየሱስ ያድናል ስትሉ በእንግሊዝኛ እንዴት ነው የምትሉት? Jesus saves. Please will save ምናምን አይደለም። አንዳንዴ will save ስትሉ እያየው ነው። ኢየሱስ ያድናል ስትሉ በእንግሊዝኛ ምንድን ነው የምትሉት? Jesus saves. Jesus saves, Jesus heals. Jesus saves. ኦኬ ፕሬዘንት ሲምፕል ነው የምትጠቀሙት። ሴቭ ሲሆን ለምንድን ነው ጂሰስ የሚለውን ለምሳሌ ሂ የሚለው ሰብስቲቱት ሊያደርገው ይችላል። ስለዚህ ሂ ሴቭስ እንደሚለው ተርድ ፐርሰን ሲንጉላር እንደሚለው ማለት። ስለዚህ ጂሰስ ሴቭስ ኢየሱስ ያድናል። ሲንስ ዊር ታኪንግ አባውት ዘ ጀነራል ትሩት ዩ ጋታ ዩዝ ሲምፕል ፕሬዘንት ራይት ሂር። ስለዚህ ኢየሱስ ያድናል ስን ምን እንላለን? ጂሰስ ሴቭስ እንላለን። ሌትስ ፕሮሲድ። ኤክሰለንት ዘን ንስሐ መግባት ምን ይባላል በእንግሊዝኛ? ኢትስ ኮልድ ሪፔንተንስ። ሪፔንተንስ you want to repent? Think about it, please. If you have not done yet, what are you waiting for? So what are you waiting for? So what are you waiting for? Yes, take it time, please. Think about it. Okay, 29. እኔ ኃጢአተኛ ሰው ነኝ ስትል ምንድን ነው የምትለው በእንግሊዝኛ? How do you say that in English? እኔ ኃጢአተኛ ሰው ነኝ ለማለት I'm a sinner ትላላችሁ። I'm a sinner. I'm a sinner. I'm a sinner. I need help እንደማለት ነው። I need your help, God. I'm ready. I need your help እያላችሁ ነው God. This is English with Gazish once again.